abusiafo mamu nyina kwaba enenso eye fiada otwede aponyankopon de etwa free Monday no adwoada no a Tuesday Wednesday Thursday ene no de ababedru eye fiada esu de na wa onim dada se eye dapa sanse nkrofo ya na omoka thank God it's Friday sanse nyanyankopon adom a eke bi twadwoada bedu bunada na tim na okọ enso de abedru fiada de ne eda asese waje atata ewo wo dem wasaso wo phone so wo kamu baby a wo bia kai se wo share live ewo Adom TV so ye wazo ye san wo live wasempa 94.7 ye de emrem ntete nimdie ebre wo se de ba obehu mra no wetumi ada ho so wo hu baby a se asem krato a wo de befa apiem enwuma mi di the vim lady efia pokua na me ne Wo Case Anaa production team ne tena se yi dia ne abo captains ba ya heham ene lawyer for ma ben na o ma che emranim enwuma ye ba ya na chese mo amonsema ye behwe oba bi a okunafo ni kuna wuagya no na abusuafo apam no every day nim ye behwe obi sususu a ne oba bi tena ye na odosa na ato adapa ya edu kwantifi o se ade de asam no gon babam na omuntumi ntena bi na oba ya kofa soja-fo ni posifo na ya beche brai ni anka hwe ya nkyere no Wo Case Anaa esanse yesi bibi wo constitution mu a lawyer for na bekyere mu se de etese police ni betimi abeche wa onkyere odi enti okye wo wonya hwe ni nyina ye behwe emranim afa ye behwe se aware so wo ba no be mate afa o se me ware bio ono wo right se oba no to me ka se me metwe scam af busumi bia fa 1000 bra busumi bia fa 2000 bra no what it is all right so be sa na oba na all right ana be ma na all right ni nyina ne ye be ka ho asem Wo Case Anaa mpata onim share live e wo Facebook wo question bia nyabokyere na fa me na fa lawyer for kukudam so emwa na ye cheche mo na ye ne lawyer ama frempoma na ye ne no ebe twetwe nkomo no ato no bo cheche nsem ni nyina mu mame ka say me Wo Case Anaa ni e fa me vim lady mame na no homra ye ba ya ba betoa ensem no eso case nsi de dawson entu de wo radio a chima koto 94.7 Asempa FM na fetie ni na details ye mra sesi ane meto ade aka no so tem ekoso nkofo emre mu cases ya wo mu ni mu mra ni nti ye sisi wo mu na wo ma ade abeto ye nim se ye me ya lawyer fo ncheche mu nkyere mu se de ba broni beka no mbe hu wo mu rights wo hu ba bi e wo so wo de mra no efa na mra no atimi edi aboa mama ka obi o se eye me Wo Case Anaa ye de bro top eba clinic a wo mo eboa edi apomodi ama nkrofo tabia eba make sure e ma good appetite u didi a won say yes u didi what you say ade asem wo ho manso ye twe ni easy obi so sisi pa so wo hia hoden na de edi akone aba uni ahoden ahwa ntumi nye origin zero e ya dokodoko de e chese e kama pa ya we ne edi nubuna e na aye etintina ho mo obi amfa drink na kofo obi akofafi abroche o mo de aba ne fake o kumema no be mapa ma binum yare pacho num origin zero na e papa we obi a wompe yi no a yi alcohol ni bia we na e papa no kira asem bia ni ho kira asem bia eni ho lucky vk mixture ende e ma no ye 18 mu ana menya bote ma cheche mu pa no hu se de nsem no ete me Wo Case Anaa na wo hwe ne ye wa Adom TV san wo Asempa 94.7 so e wo radio so into betimi etuni wo ho na afi wa hwe na ye de mu cheche mu ma ye ko ye case so na ne lawyer kukudam ya waben a wonya ye ho abotre adaje so obeboy lawyer ama frempoma obi eni ndada na adwuma pa lawyer ama frempoma so wo ye ne Ghana ha ne ade nti sese yakopon bie na kwaba mu atrem me pagya no lawyer nim esan kosoro kra ma ne yie adwuma kese a lawyer be ye afi kra na chese special assistant to lawyer they say the oba pocket lawyer papa special assistant obehu lawyer credit so fam so oti ase na nhira no na me so me gibi ye pagya lawyer onya post kese pa mama post later on na ehu enchechim lawyer enwumre mu akwaba efia meje yakopon so nhira sunyan fo so de mompa ebo so ka nti ze ma metu abetna sunyan lawyer ti sunyan wonya nhira ya ko nanim de metu abetna sunyan pa atete Father Thomas enwumre echi ahun so mpa ebo eka ho lawyer ye case so a we de edi kan kra na branti wo so ware oba bi na one no wo baba ako na owari oba na omuni problem bia krasa afa du echire du bebe asa oba ne se na ni nya ware no waka bia oba ne se chinchina nya de obetena ware no afa oba no tu chese wa petua pakede ne manyina asa grow aso okone maame ho na akoma no ba fom obeba besi ne oba na ma ohwa na oba ne ba ye oba ye o se akora no na wo no woje akora no school fees 400 Ghana bosumi bia
school fees so yentua no boso me afa owie ya wo se an rent dan ma me enye sa pa wo bra wa so be hye nti oba no problem ni ya na mpempi ni nsem we ba ni aka gu mema no so we de enye be ma na eji aware e na enye oba no emo mu anche hu se e court aware ana se efi aware papa wo case ana cause say o see adidi ekro ntumi ni di if you are mature with your phone na omoje super the medical can say scenario no say there you want no dey aware ne da so ho oba no na etu efifi nti e free separation even though they are separated no minimum aware crawl mo worry but they are still married kopem say court ne beka say aware na break it down beyond reconciliation into court ne go no omo da so ya aware for say if you there and so see obi dey obi nsako ana bibi nti omo da so worry nti some da so worry ne dey eye wo oba no ene be ma ne so mo nyina mo boa mo ho na mo hwe mo but for me the crux of it will be akwala na owo mu no because ye nyina ye kone be na do hia enye wo be ma ne oba na mo do so na mo decide but akwala no is the innocent child nti adenti na oba na si ohia 400 Ghana cedis 400 Ghana cedis busumi bia obema no enye obema no so kwa responsibility obema no ne oba na ina responsibility your children's act na say what is in the best interest of akwala no nti best interest yes ene na beboa na mama me na timi ahwe akwala no completely ana sa 400 na ye sika akwala ni hia nyina no ana oba no de bi ka ho na ohia 400 de fi obema no ho fi say was so mumie no nyina because yes parent of the child obema no nyo no kwa na wo ye ebi kra na wo oba no sika e wo enti was so mo hwe what is in the best interest of akwala because akwala we are entitled to both parents or you're entitled to being taken care of, being provided shelter and this and the man enti yes 400 no ye part of akwala maintenance which means some need to ye bia. But so they could go to a family tribunal. Now, you determine say, okay, your shakwala and needs, the school fees, the medical bill, baby or better than they share their manner saying it here. Intend the mammy be tears, papa be tears because I'll see me no. Sir, maintenance a man so a dear bank of 4 year money or mufiamuno. The chichu boys and girls no be no new biao. Now one worry, no cry the next obano, or found home 100%. O purchase says sika no a ye de kwhwa akola ye de kotu akola ne fees na duane sika ne ade e wo so oba atu bi na be ma tu bi say your parents wan kasa father sa na mra ne ka pachoane ade me say problem e dia obi asungu be ma no so oh they be oba tu school fees oba rent ya ma na che say wo so oba no tu bi okay if you am pachote you say welfare principle section 2 of your children's act and also the best interest of the child shall be paramount in any matter concerning the child. Also right to grow with both parents. Right to akora no or right to say only both parents be ebetena. It is a me oba na say me say me mpe be ma bia oba be di me ho fe ana oba ma bi so ka say ene mama ba mo ye problem na bo mali di boy no woman no cry. Enti me ni oba bi be wo me amete akora na hwe na uni right to say oh oba no and abema nko betiti akwara etin ya kan say what is in the best interest of the child enti ye behwe say akwala ne ma metena ene beboa no one ne papa tena ene beboa no but ne pakro ne betena bia no the other person has access to akwala no won't be kan say me de ma fa me ba ene ye me nko a me ba nti papa ne nye boni bia e bia on pose any harm na danger to akwala no kra obeka say yaji akwala na maji akwala but edru baby a na wo hwa akwala no in the best interest na for say bia okwane maame ho a na okwane papa ho a pose some danger eno de betimi a restrain ni maame na papa no but say bibia sa ni ho de a obaako wo custody obaako no so access ade we na o kan say na meti ase because Ghana han pempie no ni yaji akwala na maame yes o akwala o say law be say only 6 years a e was what na ne maame ho enye o say it is a maame ni kwa nipa bonefo obu otumi di value fra akwala koko no waja ho kobo preman enso ni age ama no efe betimi age akwala afri ne maame ne papa nyina nsem e de na ma obi a obetimi ahwe akwala ne ye because at the end of the day ye hwe de ebe bo akwala no nti maame ne papa ne nyina mbo a ye betimi age
Inti sa papa ebia wonye hwe wo hwe wo ba but maame na se omma wo kwan ma wo hu no betimi court ne be ma some form of access to akwala no say wo ya maame no so na akwala na kodi papa no ho na omma wo kwan ma wo hu na won so betimi akoje some form of access but then na me kan ye o say parental duty and responsibility or say no parent shall deprive a child his welfare, whether into one can say no mother and no father. Into your parents, your mom and papa. At least for you, has said it. It's a parent and mom and papa. And yeah, that jurisdictions mom and papa and papa. Has said it. Parents, your mom and papa. Into say no parents there. Aqualano care the upkeep no. I had the responsibility of both mother and father. Into who pian now say, Mama no. Only 1,000 cedis, 400. Only right so bad. Only 1,000 cedis. That's 1,000 cedis. No, and kwani de akwalani here. And then never yet the amobation, but a be a bequaco shame no. Now apart from 1,000, maybe before Frobi or Obi. And Obetiaka so back on because Abia no back up in the year, Juma. Okay. Abia no back on no sika. Obi de wo form nti okase ye chemu pepepa me nya enontia na most times no you would scan be but the emotional care ne de ka ho no wonya nti so wo betimi atie scan no na me metimi atena afi ahwa it's the me no be ya ebeboa akwala no but there's no law say was all back up and a shoulder responsibility oba no kro ntwie bi na bia bema no kwa na otu a sa akora no so ya homache na hwenhwen a wo bema no ni ho oda bia obema bi so ono wa wo no no akwa o se opede wa school ope raba ope ho ahon wo na obebo brofo akese a kire ho no no de one na ire na echere na wo de oye obon 1 wa bo trailer bon 1 bon 2 na de ahomache na obesori amakoko wo na akora intobro aka na hospital no o ma osika fia 100 Ghana 200 afi na odi betwa ompoa ene somje na wo akwadwo enso onwe ahomache na wo sori ahwe akora no na je se wo so o contribution no hence ya de be bo akwala so we betimi describe we betimi de emotions about we betimi ayesi na ye nyina ya abo mama abo akwala nti we de no say ye 400 no I was so who on the kasa so obi a one no wo bade mother so worry nti omontna senka emisa de kronti ohia 400 no obema no so betimi ahwe na ho de no aka say bia 400 no mean there are cases a obi ni obi eja ya ware na oba na de enkwala no call one of these British and American curriculum schools or just in dollars obema na salary to me nti kwaka say eye den ya e wato mo mi nyina na mo dwen ho bom say ma ho odin no so wa ho odin nti say na ebetimi aye de abo akwala na nye so ba court na baby na wetwabo e de amaba ko say onkotua abusia na che say yenwa yesu ade no say the lawyer aka no e ma no ye ni right see e be ka say what na was metwabo kwasi papa 300 Ghana bra 500 Ghana bra 1,000 Ghana bra uni right untena se amon ka se de lawyer ka no e ya na mpempe ne mema no ono wo no anware wa na otan ne ya wo ho dada se mema no amuso afiri mo bo she mo me me asama amu dada o mo be hyebo akase nto ni oba no wuwie no awa no a na afi ya wo yese odosa na ato adapa ti ade na 100 kra no oba ne beji wa was 300 no ogina ho ayi bese ayi Bombay lawyer Bombay bese bouncy baby girl no shaking body all dey kire wantwa odo be ko ayi adopsu unye duru ho so adopsu de omuni abote be papa no so ma wa bo say yes onye mo no na adopsu fo ni o ye be papa no next time wo de oba bi so wa hwede yie atopa na ubuo ne ho asem beba ti bu ni yie ye ko ya asem a etoso emienu so ayi wo so e de na nko ne oba bi ne nam na no soldier for a man be a story be one of the newspapers no mo ka say ase mema no suro wo mo na wo mo mpe wo mo ti oba no akwa for ware wemfo so de ni ba de osuro no de ti we de wonya kokuduro ko fa so de ni ba girl no ne ni to e kire na no ho se girl no wona asie o ya friend so de ni ba na ye nya no wo se so de ni ba no o ye promiscuous na sa brofo ne be ma lawyer kire m to obi so obi ye promiscuous wa ni suba nye na so obeja no waja na wo no ma o se otu kwan ani ye friend no na be busume nkuno 9 months achi ani your friend say kwaku ebre no wachi wo yire wo ge ba ko na na ne no de matchofo soldierfo ne posifo ba omba fi wo so wo hwe no nti your friend na no so obeba cause on de oni so onye eboni bi okoya ese ya chi no police ni chi no ache say wan kan say me chill because of charge we wan hwan no sum odna ko she counterback ani de ensake kan no kama ani ade all because of obey say apprentice ne ye ne ya because onye eboni bi no oba wo na uja no enti you so je ne enti de
into ye no na atinya o na osuba anya ntidie e wo me aba be che no am ye no rough or right ana or case ana lawyer Bishop Ray wo case say police ni echewa we put the nye ye subordinate in but emra ye dibu o my constitution no I say ye che wo na I was say oka in a language you understand ade kra wa ye nti aye che wo nti I was so who say okay if you are made sure free say wakufa obi bibi as your constitution now so ka say until say court of competent jurisdiction because in the pakro guilty no obi aye proven innocent until say court obi aye deemed innocent until say court will be proven guilty into say police ne be ka say woni oba mon me no mo ne ma mo ye nti wachewo na minim say ye ka dia oye kire na also man ka je no eno kwenti no obuza so case ana na no obi ni obi tina no need jaye no a criminal case e was a police bam enti na me say was so ohun adekronti a ye che no e bia won na say na ye say Ghana footballer be was Switzerland or say baby or baby or na worry jai it's a time no more worry no or be man repeat no e mo ma koche no enti na wo say ye hu adekronti a police for air channel. So yes, I know our idea. Say there civil matter, but if ya our any time no, Obana kase bibi also. Nti I see you and no mistake a police ni na yes senka was say oche no na friend no call ya na wakacha na say waiting na ye chew. Na wo hu adekunti ayo ache no. Law wo che we wo constitution say police ni bi obechi obia no. Also wakacha no because case bi wo ho no ma Asante Republic versus Asante. Police ni kwache driver che say wo tu ne car wan kire no de na o sensewiem into ono so say de na oye na ase ne homete to ono so punchy police ni na fom brim o tietia so bo board bia ma police na tade etete afa no o ma che ono mum e de ono court say ono resisting arrest or assault and e ma court no o san ye appeal mat o mu di assembly police ni. If you Article 14(2) of 1992 Constitution, or see a person who is arrested, restricted or detained shall be informed immediately in a language that he understands of the reasons for his arrest, restriction or detention, and of his right to a lawyer of his choice. Intelligence police didn't be catch or say, Bonnie saying na why na yache won kwan na was all sign culture or say even though sa Bonnie we na why no wo ho kwan so be fa lawyer. Also police ni catch o. So na Ghana police o munim say constitution ID. Oh me pa sure ye kire o. Me who be oh me pa say police ni chi o chi wa na waka de enti a wache wo no. Na o san kire wo say o right say wo fa lawyer. Me pa sure ane. And you say o san kire won so kra eni say o torture o. This is our case or more pian and ade no. Say what she obi ne pakra ye bibi nti na wache no no. E man so we no bo asuma no e kan torture no. Yeah, inhumane. Why are they into now born as we will Ghana constitution lawyer. Not restrict it or resist it. Now or no praise. So but say me ankasa na me de me ho te say abrantie de ono na ofre no na obae. Na obedra o se me piano kwahye sel man kanhwe ankyere no. Omo procedure police for ne mumra no. I see. E was so mo fast. And as what you obi unlawfully sa na se ni pakwa na chiro hu hwehwe mana court na kasa de awoye no na ni sa wo che na obetimi asu I will see a man a compensation for having been unlawfully arrested. Na mo case ni be a lawyer apart from Asante versus Republic there will be police ni Jojo bi ode na court se wanye ni ye di asam na mani Francis Sosu guy detaining for number of years so because after that you're compensating into years most times Ghana hana the money be bro watching me nyame aye madam nyame tie twetwem efie na mesi akopre ho wo court into most people will not do it but you chill not say ofo sa kwan na fa so che wo no echi undi for ne sa na na you can sue for compensation. In the case of Asante versus Republic you see o wa ukro musunyan and abante ni to me appeal against police and say police nya chew na bia obobo just say o mete unya baby o hwa owuo mu kra na okọ no
na said that they be on obenya na the boat police in any three more. Say no self defense. Even police in no. Not the police ni na at that time no life here at risk so abra when you she won't resist arrest her. Emra how bit me defend the one sir. Because Asante versus Republic there 1972. Ebe me one pass name dem. Obi betimi di post ni akoko because post ni woni asem na the Emra no credit developed from 92 be payment there. Me sure say that time na obi fi sunya impa bank kran aba Supreme Court ni ade na nsemo nti ene de Emra wo ho a obi timi wajojo me ni kwan ho kwan so be chime na wapushi wo me wo de me akwahye baby a me feel say me human rights have been abused obi timi asu ne and there was a lawyer Emma drivers take class action bi na dey because to dey be a post for ni bi jojo e wo say driver for ni bi a o so dey here 37 ho say no parking no loading so ho no mo loading nti emre bi a soldier for ni yes o mo chewa ye nya ohwe ye do ko mochi you make kiss the funu na me support papa because o ma cross me emre bi say ye chewa na ye do ko o mo nya ohwe me dey soldier for do me ye say etiamra o oh lawyer he e to dey bi amra no e long journey into 20 on chew no no do ko mochi ho 37 mochi so so ahufunu we accident fera no na we do esum ehun na be kan no kra no now you must show. If you show, Article 15 say, the dignity of all persons shall be invaluable. 15:2 no person shall, whether or not he is arrested, restricted or restrained, be subjected to a torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Now, because of being case funu dia, inhuman no. Na she told you for na tomorrow. So watching the pakro, one chain the pakro, and this away nessa. Ma running in the court and say, baby, our packet and any saw packet into your sentence, will say, your final will say, but so would them rabesha on sem. Now, I can say, manner of case you funo and now you say there. What? Lawyer me na wase papa and man dey ucheche but driver for no so na mama mani ada ho baby no mo dey nkofo kokot abehwe na driver ni dey na waka na judge no kra ho no anu age police ni dey na di ache o na so court so na bebre brofo am kan ho yi lawyer mu bebre ye ntia se say omoje police ni di o say police for e wo kwan ye mra na empower ye police for no sabe yon be protect na empower mo for ye nyina ye protection inti ebi ho be ka say na oni warrant bia for me arrest oni ho kwan so but emra na wo baby as a police ni hu sa wo ye bibi na enya obetimi a che wo ara oni warrant but obetimi abegina wo car no so na wo tu engine to de bia omo ne drivers ne pre engine wo bia wa anya ne sa ye din obetu car no so krebi pa na enye road we de ko ya de kopim obi okum nipa bebre inti se kwan na adekro na owo ye no feel say you are in the process of committing a crime and now commit a crime be and now yeah no bit me acho Matias wabin lawyer ama friend poma ene twetwe nkomo say do ka no de ti eto de be bo say police ni bi hange taxi driver bi no otu ni key no ene o ka no bi ana car no kra nye road ready okoi obekum nipa enti wan two engine na wo ko ya bete gbrum okum nipa enti na yo mo ye ne sati positive wo de mu de bem eto de bi am hu say boni bi ko so anu ma chene preko azana driver bi wo kra yo ordinary person wo hu nani asoja asra wo hia wa shibisa no nam aso no nam no lodi passengers wo ka asem na nya bufo kra driver lo anyam na ne bo afu so ho ni nyina mo yi ye case to so miensa no so o si we wa be 20 years ni a woni be ma no ade na te ene o mu hia wo school na nka ya ahyase de odon de ne yi kodwantwe no de to onyo no o si ahyase no ho awie ye no na bo say yes bibi hyehye ahyase de ne breakfast in bed o da ho kra na de aduare ye de hye wanum no so wo ne ba odikan o na be ma na e kama o wo de otoso mi na be ma say yes fe de ma board trader too baji ba bia obeko enti wono be ma de otutom sa aduane obe ye kra no oni na be ma na nta ne guess ene wo mu roli fa so sa be ma ne mu ano chop money o de be ma o ma no enkra obehwe o mo onhwe no che se bibia ba ne be ye bia no emfa no ho na no kra de o so be ma ne ba ye abrabo na bo mfie 20 years ne mo mfie duo no oni be ma ne si big house 3 bedrooms the woman na dan kakra hye ho afa be ma ne ehurahura ne se fifi akọ me nkwa me mpe obiu na nti me mpe o ndu hu ana se be ma so o ye o de ya oba o man se o ye wraba o man se o sua de ye professor wo bekum
one on fa aba mo tiri mo on fa ne san kan but atete say hey na wo yo ba ko hwe wa for town ya ho mu bi eja o tia chese de wonam wiase nyina na chese ade na bo back we reduce to zero na be mate so afi kra do ba nso obehunu so obekunu isi obusa say o case ana na dan no so one be ma na si ne e wo mse na onye adwuma de enso ese ni case ni sen lawyer mami wo case ana 20 years aware if you the medical can say at every our enye papa because the sanctity of the home must be protected but say edru baby obema ka so obekum dear run for your life Johnny yes say otimi yes from the abundance of the heart the mouth speaks yeah kuma mu ma no na no so onye bie na no say obekum a if you see ye hu bio enkrofo kum nipa de bia nti so nyaka but say no ma there every other situation you can try into the American say oh life you at risk or bro and I know there you can run but yes every other thing can be sorted out go back to your constitution or say our area some so constitution mo section article 3A or say spouses shall have equal access to property jointly acquired during marriage. I know she say. She say japade a mo ye bo mu time na mo ware bia no mo equal access. Na e be den ya say jointly acquired. Osika saying na the bear mo, we sika saying na the bear mo. Court no deciding no based on each case scenario. Into baby wo ha court na be hwe say utu sika ankasa. Baby so ho be hwe what other contribution to mama ono atena fie o na hwe nkwala no ono ediane ma obema na didi mo hwe ma bema na nya asomdwe no de ye adwuma enya sika no court na be ka say that is her contribution but baby so court na be say okay no bema na nkwa na ye adwuma nti your cases no have evolved started from men's and men's baby we more share substantial contribution baby we ho ka say de wa ye bia it's enough baby we ka say just by the fact our worrying on our crap period and our worrying japade bi obema na ye bia eye mu mienu dia I think say recent one or that salam to mo dia no have also changed the situation a bit but the court the special situation no into senka one tifie na o hwe nkwala na go be ye adwuma na nko no so betia ye ejapade ne bi into na ejapade we ya mo ye eye mo a obo a ofie ni na onya ahoden ye se ejapade into ye nyina ye dia na oba no se onyo ono ane pe o be ma na ma ne je adwuma se onya adwuma no hwe nkwala na make us be hwe the case by case scenario into the court no e put all the evidences together na o hwe no ka say okay na we contribute here se ejapade no be ma no intimi nka say ono nko ane dia but se hwe so na se bia wa na akro be ma no be fia ma no wahala intimi nka say na what na fie keke nti o se e ma we ejapade ne bi lawyer say em fa say obema no kura hunhun so obekunu o de ase ne bekunu ho no say omua no ono one ne nkasa o tete no sa ade no woni obi te be ma especially be ma na ba no ono nkasa muso amoda mpa ba akoso omua chese wu no aduane onni ono chese chop money so ma enu ntumi nyira no so ga say we de onhunhun so obekumi o na so we susu e torture sanse bi kwa ono na enti wu obi ene ankofo Friday yi kofo bi ko bieja o ba bi na ti be ma ono na ti na o ti wasa na ono na ti ti ntumi nka say eno susu okun sunsum na okun sunsum your Matrimonial Causes Act no or say you must show as an court be beka soja o go aware be no you must show proof that the marriage has broken down. But Matrimonial Causes Act na eden any aware ho mra pachoane wo Ghana ha see me pachoane I see e wo ho fit 1971 sa ya aware nko ho mra no me pacho I said Ghana how much mra fa aware nko ho Matrimonial Causes Act I see e wo fit 1971 I see Act 367 I see hence section 2 no say proof of breakdown of marriage nti ama enema e be kire say aware no ye ho hwe enye but court bi anso no obetimi aforce obi say onware de bi aka say na otu oja ho na onim say de hyehye wo fa obi wo ho a obetimi obi a strength here different into so obi wo ho a emfa ho na emotional torture ade be man no or on a resistance level but so na what want to feel so want to me now we enough reasons to tell court and say aware we dey egu ye koka ho hwe a enye yi a court no ebetimi ahwe but
maame no nka so pese oje ya ware ye and don't come aha de o kan ye say e bas we jai kra ejapade no ne obema ne ye bas because pempi ne ya ne ma enkrofo suru na de ma bebre nyina me bija ho akona menya de but say eduru be bia wo se woja ho kwa emra no ma wo ho kwan se wonya bibi so that lamte no ko hwe enkrofo ma me nse so oba ne nya edan bi wo taifa na bibi nti emra wo ho a ebeman oba ne se otimi kire se obo abema ne nye ejapade no kwa de a the constitution no mpo empower ne se obenya equal access to ejapade a omonya during that yeah that's it papa enti uguso ahwe me Wo Case Anaa mameka o se wo Adom TV ye wazo ye san wo live asempa 94.7 ye fa me vim lady efia pokua me ne lawyer amafre poma ene ye cheche zim ntimi sre mo ma no ne mema no munye careful ena lawyer chem ne say spouses no a work no ba ne bema mo wa right to say ejapade bi a mo be ye ebra aware no etiase no ti wa wa nipa 10 years mu no watoka wasidan bra or equal access also wo equal access ti mo mema na matoka asakese so wo ba no wo twibi fa go ben you people oh mo na mo twi benz no wo ba no se fa trotro won de o twi benz bi anye ye so won se wonya adwuma wonya adwuma no wote fie na de bia bieja pagya onan butu ho ye say ni nyina enye contribution e bi no na lawyer kan na ye substantive contribution ti na sa mo ne ma na kasa mo nya very careful ma no so ama no echen yayi vuvuzela ma mo se mbetete me ma no mo so mo nya study ye twa homra ye ba beto cases na aka ni nyina so ye be bie phone line so ti share screen no so wo line bia e wo ho na afre na fe wo case afato lawyer ni na lawyer hwe so betimi aboa eyi ano mameka o se mi Wo Case Anaa origin 0 boy top eba clinic tabe eba mixture ene ne capsules se ma good appetite wo so boy mameka jo say this week habitat fair e cost live international conference center nti brown ope baby ochina be ma bi wasi so bia wo pese o ware baby a ochina obenya wo do ti beto nya easy nti bra habitat fair ho international conference center na bebusem o mo esisi adan no ne ade nyina mo ho o nya abota checho mo ye contribution so pese wo be hu ano no wanya baby o no ire no ma mo betna ye mba sisi a ne abeto cases na aka no so Wo Case Anaa ne yo enti abusiafo yasam makwaba mi Wo Case Anaa nie ye wo live wo Adom TV ya fra me vim lady efia pokua ya me ne lawyer amafre poma ene ya to ya bo ahwe ne ya hwe cases miensa de one be ma atena mfie duo no 20 years de one oba jai na police fu aba ede wo musa ba keka no all because one oba no aja ba isi won tiase asuma squad be bobo no a oba yi soja ni nti next time uko date soja ni ahso dwe hu mienu and yes all right there but on any eden nti you very careful mo pe pa oni ni nya wo emra kwan so nkobuli no ana ya san hwe case ba ko a eno so abrante no no oba na tie oba no nese waja no oba na twabo ama no tuawe buso me ma akora no ono so lawyer chechim say o be ma no Wo case oba na ni right mu mienu nyina na wo se mo ye hwehwe na mo hwe akora no se de fata ebebo akora ni nyini ene ne nkoso hwe screen no so number bi wo so frɛ na wo so Wo case bi eti say ana se ente sa akora ene de lawyer wa we call lawyer officer ube hu lawyer akora no hwe obetueska consultation fee osu de aba wa wasa so fo so baby frɛ asempa FM 94.7 na fa wo so de eto sister Regina anyway good evening but talk as free here dance ma yo yenti Wo Case no me ne be ma bi na wo ho no mo na oye sofo ase obekọ be beka o so bi ni nyada o se de o so bi ni nyada na ne ka de abakọ so bi ni nyada awaje do 3 months 4 months mo na mendada ne kwa ka na o de akojan so de note o se mi asha wi ni to ntime wale ni ntime ko number 2 awari ankasa amoye no asori de ni bi court de ana afie de mpacho court de okay nti one wo nye bibia be bosume be sen ni 4 months ni 4 months nti wo pese obusa se wo case ana me pacho ani o mani ni aduane so ye ma homete but ono kasa ana otiatia o nwunwunu ho
oko baby ba na one me kuntokwa yo enti ama like o se me papa mo be fa me nko o tiri me ntina dio yo mama ni 20 million se me fa nko han dan o sa o di 20 million ama o mba ya say ni tini akọ han dan na dabi na nyabuche mba tosta winya na nyabuche tie lawyer futo no lawyer if you ever na motimu hwan dia baby amotimu nta winya na etio eno no se ko han bi so ono na pese wo wa ye wadwen so beja ya ware Pato de ni okamba machino baso mo kache ma de ba ko bo jaman into wan kasa de wonye so pese wo ja ya ware no na sa ware no mo wa busia mo call mo nchen ko ncha na mo mfre busia na mo try NCC se mo CC na sa anye ya afi wa hwe se wo tu afrifie ana se wo so tu afrifie na obekwa asan aba na ya na weba na obi to ha wonye se obeja ya ware de nka mo kan ya ansa but sa wo ya wadwen so obeja ya na se bia feel say treatment no de ma no wuntimi a ene obetimi tu akope baby atena yo enti sa regina lawyer say ntu ansa ka che abusuafo ansa na watu anamofofo bia se no achi no wonti bibia se afre na ye ma lawyer nchecho mu ka edu anyuma good evening o ka se free he Mami ntia me mami a ne ye problem. Ojo so. Mami e kafra. Me sort of ya bro why. Sort of ya bro. Na o me nyame hira me dwumadia modi edemai na. Bi nua na de na odi kan. Odi kan na mai ne sra wo hefo no. Efie yetim ana ware ne ho. People for pen kase wa jaware se de na lo ye kan o jaware na wo twabo e de ama ne se o be ma na o ba no tua sei e fa mamia na o ton akwala na ma be ma na tua akwala no ho kan na ase sei lawyer so se ye nyina na ye hwe atu Wo fanche Wo Case Anaa kasapole no ho ene kata ne ade na chese ate afa so ka eduam se ye ntie wayi na nwie nti sa frɛ why na ye nto awode no so because we wish you so lawyer utie kakra na o tu for say emema no amfo pemu njaya wa emfifi mo try do mo ena ne line ne kate Mr. Sassem no kwade we di kan aka say ndi say oba ne de no kwa ka chense mo on fiti peko enjoy awaye no ye fasi an se onim yankopon ye adoma na su ye befa mo course ma aka no enyina wo me Wo Case Anaa so ye wo cases bebe but ye ntumi amfa Facebook ma Sunday mo questions ne ade nya yankopon ye adoma ye bebusa cases nya e de amamonti ye fasi an se ye fa se da kase emma origin 0 esa papa we bibidro ene dia ye nti wa hwa ene nema bebre wom herbs ne ade beboa wo nka no drinks na kala keke akra no ma bonzo o ka chama so nya yellow sa no eno manum tabia ba mesha eboa ma good appetite na top eba clinic se brane hwe ma no a mo fiber no ade nyina no yetumi aboa mo na chese yaboa ma mo nya ahoden na ne ye kanfo lucky vk mixture ende ma no a bi nte atenka bia abehwe no woda ho sa na me so nam twisuro ku gese so ho enti bra lucky vk mixture na ma obi yenye ho aduro ya so wate ene Friday say what to me show action kakra what to me aboa mama ka o say ene so ye koso a weekend nyina ye be conference center habitat fair no e koso ho no ma betimi join ye na ye de bia eto ma kwesi ada yakopon e ya adoma ye de nyina e be bro nti
ye de besi ase na aboafo no ne ade nyina no yadamase abamo abaso se mo boy me edumam production team yadamase lawyer Nyankopon sha say o busy schedule nyina unye ho aboche ebe boy me Wo Case Anaa ne so de wo nko anso wato bo cheche mani me yadase Nyankopon sha papa eti ayi nana ya e wa adabaka enyi nyina nana ya we ya no chinchim no de amen nana ya Nyankopon sha makeup any directors producers Raymond yada mo nyina ase Nyankopon de dum ya wo chena ye ko jenu abema Dr. Pounds ewo Agri Memorial School Cape Coast ne yakwa akokra papa no we de akora akora nti o se esie no eyipa obi ehun se oba na wo ma na hwe okora ne ya wo mo so besie wo ahwew am o ye kama Nyankopon ya adom ofo obi anko eye o wedding odi en ofo obi anko emra ya from me vim lady wo share live ewo Adom TV tie live so ewo Asempa FM ewo radio so ye bedam ase ama mo nyina moneti Nyankopon ya adom a ye be share next week